Весене шентерю шуначы семтенем. Таванчершива насла варшива ходенче иге пене яхан херля шарлетчики ленд-лиз. Ергене паханца Америкаран Совет Союзне самолет 7 хавалана. Аляска щепер сывла шуля пилот 7 шень каламащук евар шутланна. Шанталак подармахизене пулаще шулзерень вунжар авиакатастрофа булна. Весен салдавне паян гунда типчеща. Ал сеп сагырвуны шултулдарныне халласа Рашей хютелей в министерстве вырос географии пірлешеве кала пошла экспедиция ергеленя. Онда пирин корреспондент Алексей Енекин худшинать. Халя валхатырленя репортажа пахмазине этпер. Чукотка, Рашейн, Шуржерхевел духощенчи, эмерхисивве упраган, чи аякри кедезе. Хоен чулло сыртлы шираны зембе, ига океана касса уйыраган, монашлы вырын. Кунды вештер херзер тундырба пілетсем видер тюбенелле гармашакан тірлі дәслі шевердузем, эдеме азамлықтын жіне бударашы. Вулянзадыраган шандалықта кашни гунах тілендерет. Уяр доно вғытрах кәтмен жерден хаярлықне гыдартма булдарат вол. Шавнамай экспедиция вертолетне де темежі хучен шурма жулдан каялла жавырма деврі. Вұржы вғыдын жевара Совет Союзне Аляска урлы самолет илзе келеген летчиксем, аслы шендереве живғарца малаллагына вәшні. Шавнамай ингексемде чилай булна. Красноярска жидичен жеч сагырвун бір самолет үкне балла. Шервун билік пилот пурны жыдадылна. Малаллахи сывлыш чулне ергеллі тепчеменде. Чукот күнтіп хулы живығынжи вырначны экспедиция ушкыны малданах тан юрер утравенжи юхынза вырдаган шар техникине депчері. Унды Бостон самолет паэзене, Шавнбегех Америкара галарна штузебекерба Форд тада Рео машинзене вертолетпа анадыре илзе даврынжеш. Чаваштенрен хіріх худытларах лаптық ежынаган Чукоткыра пөдембеде аллы бенжинанчах пұрынад. Перхуларан депрене вертолетпа шешвешті жетме булад. Шавна була нумай жин аяккалла тұқсада гурман. Тундрыра шулзем жүкке шыравышне де пызық чырмав күрет. Варжы вағыденже туллы сұртлы вырынсенче үкні самолетсене тупса балардасы пушшех евар. Тебір жоқ тіліне балыртны вырына живғарзанда самолет паэзем күш тіліне бұл ичен, вертолетын сывлышра чилайчен жаврынза жүреме девет. Анадырден шыршухрымре туллы гүлі херринже ағы сихерек шитші Дуглас паэзем вырдашы. Кувал Евгений Герасимов летчик экипажы болна. Самолет первуно метр шүлерек вәшні болзанда туырлы ниммар иртегайны болытшы. Анчақта тәтрелі жандалық экипажа ингек патне илзе бұна. Межірі мұлты вертолета сұрт шинел артмамай келменрен экспедиция хастарызем ултшыр метр жүлліш тужине шуран хыбаржыш. Кунда візем вәжев машинин бәйезембе бірлех шинжым мезене де тупрыш. Шак самолет үкне вырына шитмелмыш шулзенже тупна. Тупна тада летчик сенші месне візіне иги кинотра бұдарына. Хали бір шыраза тупрамыр темеже шома, уна изга про экспертизна шавшы месне иги кинотрах бұдарапыр. Тушинче шыравшызене тіленмелле барне кетірі. Самолетра пір пилотын комсомол биле жызықланза юлна. Паға документа бире ұшса вуламада дүргелжі. Экипаж твады жинрандыны візінжен бірі казах бұлна. Шак упранза юлны комсомол билежі шыбақ оның бұлны балла. Мүжімдесен ұнда казах челгебе жирна. Номер дұрық бұл жинна палардасы халі евірмар. Тата күнда бұр шунна картын байызем. Візім жинжеде алсип лайық көрінад. Аэродром вырынызене де лайық баллыдуна. Візім паян күнченех ергелі упранза юлна. Шак құтсем сағырвуны жол выртна үкні самолет шуменже. Тіленмелі. Герасимов экипажы вильны вырында экспедиции палық вырнаштаржы. Самолетын хошпыр байызене шар музейізім вали илжеш. Провиденский районенже шүллі сұрттырринже вара тебір сихерек шитчі самолет пырзадырынны бұлна. Шелбулинде элекки карттызым шинче шак түшүллішне сағырвуны метр даран сахаллатса кыдартны бұлна. Куйонышта хоружы ингеген сылдавы бұлма бұлдарна. Летчиксен хальхи иши приборзем бұлман. Пурде карты шинче балыртны маяксем дұрық вәшні. Сарымсыр сингер бұлы малекні самолет паезем темеше шухрума запаланна. Американецем хызен шардехникене шагынбек ковак шаврашкау жинже шуры жылдыр үгерзе балыдуны. Самолет сене Совет Союзне елзегелзен вара күнде аэродром сенже шылдыра шиелден хірлі деспезірланы. Кубалы шак Дуглас сихерек шитші самолет чинже авана хупранза юлны. Шавақта самолетын номері вара
вуланмас тезенде юрать. Инших маршырав жызем пралук юваланы катушко байызыне азыргарыш. Ушкунри историк семтепчесе білні дұрық, Кувол Спиридонов пилот экипажы болны екен. Документсем паллах сыхланза юлман. Чулжи не бұрзадырынны май, шулым хыпса илнерен самолет теміріде тоқлан жыранны бегерілзе юхна. Иультинский районен жевара выршывы хөденже хитти хок истребитель жымна. Унын пилотжы Алексей Федоренко шак вырындах вилна. Она азынза кунда хыйне евер палык талартна. Шавахта самолет ванчыгызыне паянченде нигамда дирвейлемен. Федоренко летчик мінлі оружие ингегелікнене шак самолет поезем кытырца нендереші. Візім күнда 2 гектар жер жинже забаланза вырдашы. Детальзен шучите шуктейін. Марково поселогенжен аллы утмыл шухрымри шурлыхравара алсиб экспедиционерезем King Cobra истребительдельне бульжеш. Самолетын номері сыхланза юлманны не була, кунда тепчемелле пайдаха. Пыр пилот пулны гунда, он шабине ебил пылмеспыр, черри юлны вильни, мэнжендизен архивра шав информацияне бир туп мармар. Самолет ванны булзанда, а ванах упранза юлна. Шапла выржы историен манышны заманчызыне ужымладаганзем, кунран гун шыны вырына житсе, тивешне малалла бурнышлашы. Иртні күнзенже экспедиция Чукотка автономия округен губернаторы Роман Коппинда худшынжы. Летчиксене азынзалартны стеллызен умне чечексем хужы. Шак пархадарлы бужарыва ырлаза куенебе регион тухышлы эшленине галары. Чувашин галарым валли Алексей Енейкин, Елена Климанова.